entu te teng teng na vekun chibai tulai dam thelo na new chicken izakin dei bang takin recording bol the ke ya nangai siam nau ka hon ngi a hi to kom komin na thum pi naw leng poimo hi manina na hon thum pi na hon dal to zelu leng ka hon ngi son son hi en la tunia de ngai ki holim na ding hi le forest policy hi ya ising tanggama tribals sing tang miten gamle nam hum bit na dinga pansan iniu Emal and LR Act keleo ahi hima lekwa main Indian Forest Policy Statement sangka jakwa somgel yat gen lat na aningi keu hi Indian Forest Policy Statement 1988 bang hiya tanggama tingtin bang chibanga hamphat bi theiding hi hiam chi ien suding National Forest Policy 1988 in atupi pen bel gammang le wai pan sana negrong te kala kingak na le ki phungbu to na det do tak le kingak na tak dia ko iding bana gammang ni siat na le asunga teng gam sale wasa te pataw taka koi khak lo ding chi hi hei policy noya tublengim ki chianzo enexer te akipia National Forest Policy attack ding yan naum keima le National Forest Commission in kumsang ni legukin National Forest Policy sangka zakwa somgelegiat heklam dang poimo lo chin again ahi hey forest policy sangka zakwa somgelegiat igen ge zat ahi apan kum sangka zakwa somgele sagi report so ahia kahina India gamsunga gammang le dan percent somlekwa point sagi lel ahia himale kum sang ni lenga report so ahia kahin gammang le dan pungto in percent somni le thum point li tak atung to zawahi huchi ahi to kiton National Forest Policy sangka zakwa somgele giat tungto na khanto na development of the ien suknon ding akhat na ding na gammang le singno omza akhanto ani na ding na joint forest management program tungto na gammang humbit na ding government kia hilawin to aswang mi te panlakna tel sakina omahi athum na ding na tanggam le khota ating te sing chi ding nek ding le gamla kapan nek zon na dialog ding tuam tuam te apia ang to bana ali na dingin gamsa le wasate humbit na oma atop na pending na mihing le gammang ki kala ke zop na hoi takaum te et kaya hi abana National Forest Policy pansana tuplengi momte en sumnon lehang akhan na ding na mihing le gammang kala ke zop na hoi takapwa phat ding le gammang nek tum ding ven na dia panlag na tuam tuam ni ding ani na gam et lom sakma ma gam sale wasate humbit ding athum na menchim leitol bana tuipiaw te kek sia ding ven na le lei hoi na humbit ding alina Rajasthan gam keu na munte kizaldan et kaiding le lo hing swan na pi bolding anga na ding na leitanga nek piang lo na muntia single gwa suana leihoi swa saknon ding tobana anga na singtang gama khota a tengte nek le tak bol na dia kezang single gwa bana gan an kining chin lak hiat thei som ding agum na ni tengkul le poimo gamla ka pani lak thei te kining ching tak a om thei na dia pan lag ding asagina singjanga anuan kiam saka gamla kapan van zat tuam tuam ilak thite zaddan pilwan na dia to son ding to bana top na le agiat na gammang ket bit na ding le gammanga pan ilak hiat vante kiam sak na ding anu mei pol pi te pan lak na din hiak ding chi a hi dan bu pi ethak na somsagi le thumle somsagi le li te yai banga pupa ngi na le tondan ke bit na dingin poimo na lian tak ani a hi yain tua swa kama kai tel hia kam te tungto na ki vai hom na tunding thei na kong ahonga dan bu pino ya hin na article 243Z in 11 schedule pansan state government kenga thune ina tua swak solkal kenga hom hending in angyata waite laka social and farm forestry soil and water conservation chi te lui hiakin awmahi the panchayat extension to schedule areas act of 1996 in danbu pinwaya thupi kwana pansanin ngei na le tondan hohei gam tat le biak na bana mi pi nei khom thei thil te le gammang zat dan ngei na apai pi teu het kha thei ding dan bol thei lo ding chin again a hi to bana Forest Rights Act sangni le guk awm no na hein tangama gam nei te kyanga gamlak suwa omte zui di nga dan lui khia kam te abuchin sakzo ule agam piak kik ding chi hiang to to kitanin tang gama khosaten solkalin zui dia lui khiak te
abuchin sagnungun gam nei tu hina alaki thehi yai nget na thunei tu ten vel chen ha bol zo changun lem sak pi na apia hiam pe ke hiam don na vel apia ki te te dingu ahi dia hei banga ko thu khen na hi le kum sang ni le kwa wildlife group le retired forest officer Paul khatin dan bu pia ki gel mi pi te hum bi zo lai hiam cha chona Supreme Court a hia ja kwa hi Forest Rights Act FRA noya tanbo rights chithuma thea akhanna individual rights nekzon na to kesai anina community rights mi pi zat khom thei dia gan kha na ananding zong na ichidiama tobana ngaben na chi tele athumna community forest resource CFR rights gamang ven bitna CMC na le zading dan kitut taka gel theina tanro ahi hei gen teng laka athumna CFR rights in Forest Rights Act sangni lagu khamphat pi pena gram sabha kyanga gamang zat dan to ke saya thune ina state solkal noya forest department apan thune ina apia khia ahi hein gram sabha kyanga executive le judiciary power apia ang tangam mite tanbo thei pina len apinga wa hi himale igama hamphat nai tan thei te mu na ringin pol pi ki chian am ke yang phatom nga ina na sem dia pol pi inei tewleng politics to besaya min se na tuang ngin ahi zia kun solkangin honnop ne in kalsuan na dia lampiom thei te development works le reserve forest chi te zangin ahon khak bit zia tamayang hiai chona bol tu ten thunei tu te maya gam nei hi theina dia chet na pekim zo lo te phalna beya khosa cha hol heading in na abol ngala kum sangni le som legian mars kha a Supreme Court in state solkal te kyanga gam nei ma hi dan chet na bol dia piak lu taum tele apom sakom zale anol hinom za peluding the sangna anabol hin ahi yai to ke sain boy pi wai ma hin khataw ma India swala mateng ten solkal mullit na in hiai thu ngai sakloin gam nei lo cha hol khia ka om khak dingu poimo ngai huai ma ama khat aswaka wai bana gam lak to ke jop naum te tung ton an ek le tak zonga khosa ahi manun Forest Department chin community right document anei theina dingwa panalag dingu phut na ibolu akitasam ahi I theina tanami pite laka igen hia the yai tinga hiya makai pil tak takene te laka ngai sak tuak I theum te anahil thakin panhon lak pi dina nakun siaw le hang gamhum bit na ding lampi tampi hong ki hong lai dinga hi aziak bel dan ki chi mi pi hum bit na dinga hiya mi pi nek set na ding ahi ngei lo uziakina tulayai makai teun lampi omnon lo hum bit zo lo chi chi teu hi mi pi de tel na zanga dan ki bola hi zakina mi pi de tel na ma a hep de di nga hi chi kinep nai ki pia kom komin thil hi theilo hilowa himale ki to ana thu pi tak nga hi chi igen do ko ma hi ento te teng teng na ve kun om nom le mangpha